komplain nak di report. Kau mana beti hanya kau telah tombo. Betul nak cara kan sini minta cara report TikTok lu. Di panjara mai dia. Ku report lelon tu mak. Dia nak cari report dah tu tak ada poi dia. Menyo ku report lelon guarantee di blok. Garanti tu blok. Hanu betul? Yang kenyang dan kalau kebarau keahlian abuti, ketangguhan abuti, bahkan di dengar tu boleh donya abuti orangnya. Hanjin pakai Hananjin pakai le TikTok untuk purman. Anam dah. Be. Mana juga yang abuti. Ilung kau nurung jak khianat tu bangsa. Ilun menein bangsa bah laksanakan naju. Hana pun jak usiknya. Kau nyan gedanyo yang perle. Oh nyan pribadi bangsa lu haji silakan yang namun jaga marwah sagai nyan yang perle lu. Kiban. Merang pakai dah ke bang. Pat. Pai bukan pai apa merang pakai ya. Bo kepu tu pancuri kami yang ho dak kena ba. Oh dak kena ba pancuri kami yang cuma. Okey tak kanjir kami merang. Ikan menyejit musumpah di mat kitab suci Al-Quran jih kon pancuri kameng kah nyan baru kepetih jih uri dilam. Menyejit mat kitab suci Al-Quran di musumpah yang bahwa jih kon pancuri kameng dan kon cuma nyan baru kepetih nak agam. Piji cuma jih pancuri kameng. Nyaya hidukun mati suatu tabubung tun 2002 jih kai menyerah. Maya pegah droi gam pugam pukoi mai. Aku temui leke ya ceh 8 ni kucang. Ino je di pegak pukoma hana pupu. Lillahi ta'ala menyo aku temui di. Ya ceh. Nya menyo yo langkah dia ulawung di. Ba anu lawung pajan mentong di tamong lawung kuyur pah. Yang timurana the pajan mentong. Pajan mentong kuah ku tetot binatang yan. Anu Yahudi yan ku tetot. Bijeh ia boh bui yan. Kon ia boh manusia yang cuma paling raya yang poh Tengku Sanusi termasuk anu bajingnya. Tahun 2007 ngai icu lumo taboh. Tahun 2007 icu lumo ngai raman pong. Yang dikun tengre. Mandung dah dupu rahasia binatangnya na. Pancuri di kepu. Ya minta follower ba gedanyo genai ji hana urung hana me follower ya minta follower ya minta viral ba gedanyo. Kali minta viral awai sot Facebook ba lul. Jadi yang minta viral lo mino sok TikTok binatangnya. Nasi ada de kepu tu. Ase pajo ji uta de ba Malik Mahmud. Ho dak kena ba. Pancuri ho dak mengon pancuri le dia. Tak pengaruh bangsa ke dia.